questions in the past simple tense. Postavljanje pitanja u prosto prošlom vremenu. Ponedeljak je. Jessica i Tony se sreću u školi posle vikenda. Jessicu zanima kako je Tony proveo vikend i postavlja mu pitanja. Hi Tony, how was your weekend? It was okay. I went to a party. Was it good? Yes, it was. I had a good time. Did your sister come along? No, she stayed at home. What music did they play? Mostly pop and hip-hop. Did you dance? Oh, no, I didn't. I don't like dancing. What food did they serve? Pizza and sandwiches. When did the party end? At 10. At 10? Why did it end so early? Because the neighbors called the police. Why did they call the police? Because we were too loud. Did they arrest anyone? Oh, of course not. They just gave us a warning. Sva pitanja koja je Jessica postavila izlistat ćemo na jednom mestu. Na prvi pogled pitanja izgledaju komplikovano, ali kada im dodamo boje, sve je jednostavnije. Možemo uočiti pomoćni glagol did, koji se stalno ponavlja, glagole u infinitivu upitne reči. Na trenutak ćemo prva dva pitanja ostaviti po strani da bismo mogli da potpišemo ostala pitanja, tako da svaka od ovih reči bude jedna ispod druge. I evo, već možemo uočiti sljedeću pravilnost. Na početku pitanja je pomoćni glagol did, sledi subjekat i glagol, što smo već ranije vidjeli iz ove tabele. A ono što nismo vidjeli na njoj je da je ispred did moguće staviti i upitnu reč. What music, what food, when, why. Pitanja koje počinju sa did se zovu da ne pitanja, to jest yes no questions. A da vidimo i zašto. Did your sister come along? Yes, she did. No, she didn't. Did they arrest anyone? Yes, they did. No, they didn't. Did you dance? Yes, I did. No, I didn't. Zaključak je da na ova pitanja možemo odgovoriti samo sa yes ili no. I stoga se zovu yes no questions. Na srpskom to će zvučati ovako. Da li je i tvoja sestra pošla? Da, jeste. Ili ne, nije. Da li su nekoga uhapsili? Da, jesu. Ili ne, nisu. Pitanja koja počinju nekom od upitnih reči se zovu WH questions. A da vidimo i zašto. Upitne reči počinju sa ova dva slova, osim upitne reči how, gde je W u stvari na kraju reči. Ovim pitanjima tražimo konkretnu informaciju. Koju muziku su puštali? Pop i hip-hop. A koju hranu su služili? Picu i sendviče. Kad se završila žurka? U 10. Zašto se završila tako rano? Zato što su komšije zvale policiju. A zašto su zvale policiju? Zato što smo bili preglasni. Kako si otišao kući? Taksijem. E sad, engleski ne bi bio engleski da nema neki izuzetak, kao i svaki drugi jezik u ostalom. Najprije da pogledamo primjere. Jessica asked questions. Who asked questions? Jessica. My parents got married in 1992. Who got married in 1992? My parents. My bike fell apart. What fell apart? My bike. Kada želimo da postavimo pitanje u vezi sa subjektom rečenice, ko je postavio pitanja, ko se venčao 92. Šta se to raspalo, umjesto subjekta stavimo upitnu reč who za ljude i what za neljude, odnosno predmete, a sve ostalo ostavimo da bude isto. Ne dodajemo did, ne izbacujemo ed, niti vraćamo glagol iz druge kolone u prvu, kao što smo to inače radili. Formula za ova pitanja ista je kao i formula za potvrdne rečenice. Subjekat plus glagol na koji se dodaje ed ukoliko je pravilan i druga kolona ukoliko je glagol nepravilan. S tim što umjesto subjekta stavljamo upitne reči who ili what. Boza limunada. Ova pitanja se inače zovu subject questions, zato što preko njih tražimo subjekat. I još jedna stvar koju treba upamtiti, a tiče se jednog nepravilnog glagola. Glagola to be koji u prošlom vremenu glasi was ili were.
Ako bismo primijenili pravilo od malo pre, pitanja bi sa glagolom to be glasila ovako. How did your weekend be? Did it be good? Ovako postavljena pitanja su netačna. Glagol to be se izdvaja od ostalih glagola po tome što pitanja za prošlost gradi tako što was ili were uskoče ispred subjekta i voila! How was your weekend? Was it good? Were the sandwiches tasty? Where was the party? Why was it so short? Ovo je već bolje. Kakav ti je bio vikend? Je li bio dobar? Jesu li sendviči bili ukusni? A gdje je bila žurka? Zašto je bila tako kratka? Iz ovih primjera možemo izvući pravilo za postavljanje pitanja sa glagolom to be. Upitna je reč, was ili were i subjekat. I da sumiramo. Da bismo postavljali pitanje u vezi sa nekom prošlom radnjom, najčešće koristimo ovu formulu. Ukoliko nas zanima subjekat, onda ovu, a ako pitamo da li je nešto bilo, ovu posljednju. Ukoliko vam je teško da pamtite ove komplikovane formule, najbolje bi bilo da naučite nekoliko primjera iz kojih ćete izvući pravilo kao što smo sve vreme radili. What did you do last week? Did you go anywhere? Who went with you? What happened there? What was the weather like? Was it sunny and hot? How long did you stay? Did you like it a lot? I na kraju pitanje od mene. Did you like this lesson? Yes or no?